Induna yelitiko tangephandle nokudlelana nalamanye ke emave imbunga Thuli Dladla ikhuteke libayethe kusosilo semhlaba ingwenyama inkosi Mswati wesithathu ngekuthi ke ibulale bona ke boluswiba likhulu lebata uhamba baye lamanye ke emave bayawuqinisa bona ke ebudlelwane emkhathini waleseswatini nawo ke lamave. Induna ke ivetile ukuthi lokhu kubalekile kungako babonga kuyo ke ingwenyama ukuthi ibone kufanele ukuthi lo budlelwane emkhathini wawo lamave naloku live lesiswatini buchubeke kubuqiniswe. Bayethu nophakathi wena longangethi insaba budlelwane bakhiwa kanje. Budlelwane bakhiwa ngekuthi live libonakale kulolo live, and uma lelo live lihleli litindile kulelo live noma ngabe sekwentekani uyathi uthi nangimakhelwane nasihlobo sami sitangilekelela sitangivela ngabe kudevelopa i-economy kungabe yini nje kumcoka ukuthi silive vele sibe nabo lobudlelwane nemhlaba. Ngiko nje ukhawunse emaveni lamanyenti noma ngabe bete lutho they make sure ukuthi babathumela bombasada ngoba yinto lenkulu kakhulu leyo. Sikhuthala bayethe bombasada ingwenyama lesiphe yona sisada uhlangana nabo sihlale phasi sikhulumisane sibuyise strategy selive silibuke together sibuke ukuthi umnotho wethu singawakha kanjani sikanye kanye bese siyabaphathisa ke ukuthi uma bayale lapho bayakhona ngilapho ke nabo batawuhlahle emehlo babuke ukuthi lobudlelwane sibakha sigcinisa kumaphi ama-areas bathengise lokho lesingakuthengisa silive sitokhona ukuthi sithole bantu bede eveni bato investor nathi sikhona ku-exporter kulokunye ukhanze ukuthi sesiyabambana ngabe demfundo bantwana bathola scholarship bahamba bawufunda kunyenti nje lesitaff khulumisana nabo siphinde futhi silanzelele sibone ukuthi kuyendeka lokho. Induna ithiteke bayathemba ukuthi labo ke boluswiba likhulu batawuhamba bayomelela lona ke live lakangwane batawena konke kusemandleni ukuthi live lakangwane bayalithengisa lapho ke basebentela khona. Etinsabeni temsakato iMswati channel iNkerika Lux nohlahlathwala sikamanzini.